Bwega sana kaire murithire wa Meru TV ugoro bunge buthongi buka laboratory nambere kwa tukirikanaga kire metha yetu ya ndeto kirigagira ati makura kunthe watindano tindite bwega manyerini bwa mwene Nyamurungu na gitio kinene mbitire nko wati ogeni kire metha yetu ya ndeto kagodire bambitira ni Famina Zwa Kimathi monaniria wetu wa mathithi ugoro bwe munthi ni Jacqueline Makena na cheto tugachamberia kagitani aka Gatuambire na chikoneni na kubanga thirikari na ara kuringana na ndeto ira chithiritwe ikinambere kwigitukinyira na ati governor wa county ya Meru Honorable Mutuma Mtwethinkia na thiritwe ikinambere kwigua ambire gutara mawaziri baraka inambere kwa kirutanagiria na bongogi na arende twena thiritwe ikinambere kwigua kithukirwe na njira endi tumuno baingi akari Meru bakinambere kwa bake watambaru ontububu na bakionaniria bora governor thiritwe ikinambere kwa kirutaniria kire urutinguge bwake mwandiki wetu wa ndeto Jeff Wagituma no gutwambiria na ripoti eno kuringana na ripoti iria chithirite chigikinyira metha yetu ya ndeto ya Meru TV ni ati Reverend Mutuma Mtwethinkia Nandi na thurite kanjo yawe ya minister bobo ni kuringana na baruge tukinyirite na kinyeri ngimuri ni speaker Ayubu Bundi. We will also revive the Mount Kenya Mountain Running Championship. Raise funds for cancer treatment. Nandi gavana ujo na thurite Isaac Noti Marete ja minister wawe wa miunda, CPA Monica Kathono ja minister wa mbesa, Daktari Dennis Muriungi ja minister wa ugima, ni aria ruterero biashara na utalii athurite Daktari Reverend Karo Kaberia na ruterero kithomo ethira kithura Esther Rukunga. We shall operationalize Nkuruki Governor Mtwethinkia na athurite Advocate Maranya Ndonicio ja muntu wawe wa sheria kiri mantu jaruje na bira bito chigiritie ethira kijukia Advocate Kanyaru Muriki ni aria kiri nthuki mbithi na michetho ethirite akijukia Elias Murega na kinya nkuruki kuma South Menti ethira akijukia Janaru Gatangugi na wore okethira arungamirite mantu ja urimi tere nero barabara no kinyaniria nethirite akijukia David Bario metho Nandi jonde nikire assembly ya Meru kethira bagakurukiria governor Mtwethinkia a minister Papa Bonthe kana kuibo assembly ije kethira ikiregana nabo kiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma. Bwega Jeff Wagituma nuntu bwari botinu na tukiraga baraba onde bethe tubakinambere kwa bagitaro kiti na tukibendagira kuruta ngugi kwega tukithina na ndero chietu no aria na machibu baraba thie nambere kwa bake watu amewate na arantere chia Mandera ni aura maba Al-Shabab bethe tubakinambere kwa bagichokagwa na arende kuringana na waziri Kipchumba Murkomen bethe tubakinambere kwa agitaragiria ndetu eno. Thank you very much. We have very good news that our chiefs that were abducted in Mandera have been released and they are now in the hands of Kenyan officials and they will be arriving home anytime soon. This is very good news based on collaborative efforts. As I announced before, that as a government we decided to work together with the community and to work with the county government of Mandera and the local community, and this process has borne fruit. We will be commenting further in the near future, once our chiefs are within the country, and we'll give you even more updates on the progress and what we are doing. The thing that many Kenyans need to know is that our country is safe because there are men and women who are making great sacrifices. The fact that we don't discuss threats of terrorism and Al-Shabaab and so forth every day does not mean that our country is not facing constant threat from these elements. It means, the real meaning is that the men and women who have gone out there working in the field, especially along our borders, are doing a fantastic job to protect the rest of us. We don't speak about this every day, but it just needs to be known by all Kenyans that we are safe because our police officers, our NPR, our chiefs, our assistant chiefs
and many citizens in the community who are cooperating with the security sector are helping us to keep our country safe. And therefore, we will be making a statement in the next few days in detail on the progress of that issue. Iboiga andikinde toba karaya bethere tubare na muchemanio na Media Council of Kenya Amiro muthenya we mundi arabethere tuba kinambere kwa bakeragirie mantu mwanya muno buraba mbako inambere kwigwe bagikuragia kinya andikinde to abaraba gukira kagitani gaka MC Mwitonga nawe na ripoti ino tukwe na arua MCK ni umbita kwithirwa na muchemanio jo munene na andiki ba nteto aria bombita kwithirwa ikiuthurania andiki ba nteto baria bathiritwo bagitangazaga nteto nkuruki ya miaka 10 ithiri na nkuruki jure muchemanio jo kuboria uria bomba kuritana baria bakwithirwa bakiambairia waandiki ba nteto. Kwa majina ni Karanja Jackson na mimi ni mratibu wa baraza la wanahabari Media Council of Kenya. Hivi leo tunafuraha kwa maana tumekuwa na nafasi ya kuwa na mkutano na senior journalists kutoka Meru County. Hawa ni wanahabari ambao wako na zaidi ya miaka 10 ya kufanya kazi katika vituo tofauti vya habari, na tumekuwa na nafasi ya kubadilishana mawazo, kuona jinsi vipi hao kama senior journalists wanaweza saidia upcoming journalists katika kuimprove kazi ile ya journalism katika taifa letu. Tumeweza kuona jinsi vipi hao wanaweza tumia zile skill set ya kazi yao ya miaka mingi kusaidia wale upcoming journalists. Wawe ni journalists ambao wanafanya hivi sasa katika vituo vya habari ama wale wanafunzi ambao wenye wako shule. Tuone jinsi vipi hawa senior journalists wanaweza saidia kuwapa mafunzo ya jinsi vipi hao wanaweza improve ile kazi yao wanahabari. So tumekuwa na nafasi mzuri ya kuongea, tumebadilishana mawazo, wametupa mawaidha na tunatumai kwamba maongeo haya yataweza kutusaidia sisi hata kama baraza katika kuimprove journalism katika taifa letu. Ambita wakaki Kiki Fevand ndi mwandiki onteto na nkuwaito kuri na muchemanio muthongi na Media Council na andiki banteto baria batwire kuo over 10+ years na tukuona onto bura bunene ikwithirwa gitumi journalism kana wandiki banteto tukuni ibwithite bwina issue ikwithira itwagire kuurana kia biuria bingo ko twingwa muntu wenthe yake enine na atena experience kinya werio mwira atithikira mbati tukiotumira brain tia andiki banteto bara batwire kuo baina experience ya miaka 10 wita mbere inya tukaurana kia biuria ko twingwa ke story inya riko kana eriko tukaithera tukinenkanira nteto na njira yagirite na tuitethia community na njira yagirite na community igatetuka na ikethira ina courage na wandiki banteto na birato kona bira nene bira biurite lack of consultation na consultation yuto atu consult the veterans tukora na kiatu ingwa biuria story ya either ni environment human interest story feature story political story tukora na kiabura tomba ku release kana kueleza members of the public about story tukakwithira tu na kura na kichuria bingo ko twingo na tukathikanira tukaithira tukiomba kundeliver wandiki banteto na njirera yagirite na mbiche nje ya wandiki banteto ekaithira kiumira kinya kibaraba yeta na baraba keya na baraba eku no tubakuthana muchemano jwetu jwa na adu ajo mwega jwa aleta manto ja mega mono na ja tumenyithia manto ja maingi wandiki banteto ni bumwe bwa tumi mono nuntu ibubu kinyia manto jonde masina ndene michie yetu na guntukora gutukombo kinyika na ndiko katwirigira ati yonde jira twaria muthenya wetu jwa narua ni yetu sana na ja ukinyira kinya babange babethe bajite na babange bejite babethe baba ishukuru kagitene kaka na barabari keni ni kagitene kaka tugeta na mbere kubakuria na wandiki bwa nteto na njire njega nikena tukomba kwithirwa buthu bwega na buthu bugikirwa muno nkurukaruki na kunenkana story ile kwendekana chichongwa nikenda nguge ya wandiki bwa nteto ikomba kwithire bugi na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga gikuripotera ndidene ya mutindo wa Jwakangangi Northimenti Meru TV. Iboiga nuntu bwari boti nunkona andiki bande tubakaraya mabonde bale yagu kina mzee Murira ituge bira binene bia wandiki bwandeto na iboiga nuntu bwangu imbega tukithina mbere na ndeto chetu katu inambere kwa tukire nginara no senator wa Meru Kadhuri Murungethere tu akinambere kwigwa akiuga kawata mbaru utongoria bwa governor wa county ya Meru
amutuma mtu ethinkia na akiuga ati kana kiromba Meru gutigera bakwina mbere kwa bakige kotongere bobo kengo maendeleo mathina mbere kwigwa makionekana. Jeff no tubangirite riboti ino. Akiaria seneta wa Meru Kathuri Murungi ari ntere cha Kithunguri South Imenti kiri michetho ya kuru nabo bena miaka 40 na gwitia na ugite we akagwata mbaru thirikari ya mutumanto ethinkia gavana wa Meru nikenda kiri miaka 2 itigere akari bakethira bakiona witi na mbere miaka ne itigere ngana iri ya gwita ngugi na indira ugirenga support thirikari rero mwanka egitarara rigakinyara gwita kurene na thai twite ngugi ituboretere barabara ituboretere mbi na nduji na dawa na mbi Kathuri ari mustari jwa mbere kureta mantu jariku mantu jagu ai mutumena nafasi gavana mpya na andiki antu bonde sibitari chone nurses na baraba witangweku nekire ndawa sibitari antu betu bone service kana natatogu antu betu ni utukwenda ni araseneta ujo akuga ageta na mbere gutetera kaunti ya Meru nikenda mbeca ikethira ikiongerwa na kuga we ageta na mbere guchunkuna na gutegera mbeca cha kaunti ya Meru ura chigutumirwa nani ndi nara ndiringa methenda gwatoko yatuke no turevereia tutikuongera mbeca ile ikuja Meru evereia tunaongeza pesa ya kuja Meru weta kyo nande mbeca cheja Meru na chontega ithoro iguita ngui oversight lazima for life imwanga tuite oversight lazima na kinyano uria ngavano atikukira oversight na kwenda kinywe ngugi iria agwitura ne chief officers ne CC mawaziri bawe inita kwa mtunge na imbonde inge bone thoi bagwita ngui wega bwayo no wamurekebisha jo no rekebisha thirikari yewe atiwe ikabuyo gakona kweria kwena makosa akera ntu wawerekebisha hapa ndio Meru isonge mbele akirikiria seneta ujo noritia Meru bethere bakia mutumanto ethinkia kanya gakega kagwitira Meru ngugi ende kagita ga siasa kamberia kinyawe akethira kijaja kaunti ya Meru kuromba gite gya kwa gavana igitara kinyara gwita kurene anga kura keindikira gwa itebionde bindikira gwa vacancy leo iranto beta kurene urio kwenda kurunga marunga wenda kya rais ugeto pinga Ruto wenda kya ngavana ugeta ukajuriria maratasi no kare ambe jirire yagwa I think 1 million kwa IBC watonya maratasi watonya ndebene wenda kya seneta vile wenda kya MP vile njingize kwa hiyo kinyang'anyiro cha wajumbe wenda MCA utokuligeretie ukarunga magitikiro witate ukwenda ne ukatibe Kenya yugite itebionde bikava kandi wananchi bachokero itebiriku babuibwe ene itebyu lebe waamuzi ibwo bwena power ya gwekirora bokwenda getene na kulita to hire and fire ne mwananchi wa Kenya ote muntu onge wena rodhara kwaya and fire leaders kire kura imwananchi na vote era weneo ne nguvu yaye yaku tesa sawa so na ndara tugetera no ntuinkona gwe ku murungu na ugire tene na ndauga isa sawa ara tugetera na vote yeku mitomere ariko au nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam Bwega Jeff Wagitumam nuntu bwari botienu na mujumbe wa Mwekuru County ya Tharaka Nithi Madam Susan Ngua Mwindu na thira twakinambere kwa gitambitwa kiria thithi ya bonda gutigira ati bakugwatanira na abitha ba kuigokania kengo gutigira ati ukaribu kuinambere kwa buki kinyanakagira bwega na kinya urutungugi bothi nambere kwa buki kinyakagira bwega mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara Waiguna no una ripoti ino ikundi mwanya kuma gagicigo munge kya Tharaka ibiguneketa na mbeca cia ngafu kurukira bisiba mujumbe Mwekuru ya kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngua Mwindu kiria gikundi gya kanjero arithi na kira gya kurukia bindi utakuriganirwo gikundi gya Karonde Ngumunya Farmers na kira gya Ntoroni Muungano single parent bonde bakiguneka na chiringi 110 cia gwitethia na gikundi gya Mukothi Muungano bonda operators bakiguneka na chiringi 200 cia table banking boda operators
Irere Mukodhima ward Tharaka constituency Tharaka Nithi county atobanenkera ngiri magana maire Nanda nekera Ntoroni Muungano single parents ngiri igana rimwe ria 10 mbia cia kugura mburi cieria gato sana gitumira kanya gaka kuria thithe babonda bonda gutigeri bakwithora baina intobira bikwendekana barabarani na muno gutigeri bakuthi na mbere kwirutanire kiri gwira no ntu ni akiguni kiri akari no ntu kagita kaingi akari batumagira bikibiki kiri ngendo ciao kiranka wera nu yakuya bonda bonda merute totake meruta kairi pikipiki nu iwe smart no methondekete ni ndambie yena kila kitu wathika mata mtu mpora ithike mweshima rutawere nu totake ruta yingi ngoro gyake uri athithia baba wikibiki gutigeri baguteka rithora thirikari na njira gutetheria mabitha ba ukaria watathukangia baraba kuthukia maturani akisha pikipiki yakuye na brake ira ciagire akisha pikipiki yakuye na side mirror akikisha we na helmet ona ukiomba kwa na customer ne we na helmet tunyamo tura necessities ira cia lazima license iwe weneo iwe we na helmet iwe we na reflector jacket iwe we na mianki yondere kuendekana brake cionde wa apply na bigo bukageria monoki yako kutaniria wera na ntuba security bigo ntuba bikibiki buthia kiyago ntukora tutaije ntuba bikibiki watu agirwa kinyaro utugo watuka kinyamo ambo korukire tora nugitira ata kumumenyire kinyo watuka matumana mo mara ukire rukire ntuba bikibiki bo bambere kinyako menya kwe mtwara aide to bantwara ntuba oka mapema na bukama malete twekani kinyanto tutaba security twekani tutaba policing tukibipo kuatana na chiefs na assistant chiefs na polisi kumenya retora rere to mantuni mama dhukangagua poka rutania wera baga na police na administration na security bibo kareta wa security officers ma crimes mama leko magete ata madirangi kere manto makonene siasa ja mwaka wa 2027 na mono akerotithirie kera gite kiongava na kaunti ya Tharaka Nithi none kanete kumeneria bamba baragutinana na bokire gite giki mono aruga no ntiko mekinya mbia cia county atiko me ceilings atiko menya giki gikagiro kwa agriculture kwa education geke watulendi geke kira kingiara egwa bilioni niko ya account bilioni nya areciria kathia abangete ira ko wata buchara hakuna kwena mikakati na kwena policies na kwena boundaries so ni ukibora nkaro bondi ko mebwangu gitata no batiri o set realistic goals smart goals sisi amba wachivika timto ya kwere mde maito kana wa mpakura nkireke nke wangu wakira nyumba ya ngoroba na petrol station wenda ye maguta na na bakwa ngabakara yona urongo utire no rongo mtu wa barabara kugitata bora bukombeka amo nogu kire baraba kuneketa na mbese ino bakiuka bobo tego tarentigwa ando ndigwa tiga tie mwanya na itime na gwantigwa tro wika kia to kwingara muthenya we mundi neto jankado no ntubo kuma tule tukwanjiria kuma tena watu tona mutongorio gututethia no tu support bora mami tu support mami toka wibwega mono na njira yokathio akinyanga nkengeia na ntugwira waruta igwire ya maana mono sana na tio tore antu ba boda bonda taini twete wikira tu mbere mono twanjire kuutha mbechu cha tu banking na twaromba tukithiria mwanko uyu mwa mami uno ucokere kaire ukona wira yetu kana ni kuthagaya gwa wega to ni kubua mami wandere gutugwatira na tutiga tukuriganirwa maisha ni metu kuringana wira yetu ira warute mbega kuma gejiga munga kia Tharaka nkiripotera Meru TV rietoka mbita ndagara waiguna wega ndagara waiguna no ntobwa riboti ino na njira henkinyanire kuna bwakari na arantere chia Jia Ward bethiritwo bakithi na mbere kwigwa abagikatha utongore bwa governor Mutuma Mtwethinkia amwe na MCA wago Mwendali bakiuga bae na witigio ati mirandi yothi na mbere kaina mbere kwithirwa gikinyanira ntere ino muki wa Nkunja newe na riboti ino tonda birare biekorewa ningiye na mainyo ngwete kia Mutuma wa tucokeria rietwa nere an Jesu Kristo ni akari na tori betora mbaya wandini anje Gembe Central baitorete na kwa bare na wetekio ate MCA wa Mwendali bare na ngavana Mutuma Mtwethinkia bakomba kwetha bakibarita ukombone bo ase maendeleo ntereigi na araba wetende monkathayu ne barethirete bekelokira thina kathomba munoira se barabara bakwa monkathayu ende bare na wetekio no ntoni utongoria bobwero bakomba kwetha bakinjiro barabara isi amatora ni saiti na barabara ikuma kwa Muthe Ntomwenda etera kwa komio Ntoimungire ekenda mira ito tora lamini ya tuina barabara ikuma kwa Muthe Ntomwenda
ya tambayo atore kwa ya atore kwa komento imungere eke na marenge ya atore kwa ntebe eke na marenge ya atore kwa kaindonjo bure eka itiarenge atura weto na barabara ukinyari to betete sukuru mbwa barabara inge no baro mangu iguru mesiza nuntu bate ona nyaro arabotorera itwendanya kwendelea kija korua to sae na to osiki to teona ka osiki toke agotha to yoga kinya nyumba to tukabateta cia maiya yetu na miongo tukare mbesa tinya tuketha tukenda kuritaga biashara nyaka kari tutemeona tukuritera ntu muntu atumirire mucio muntu ende baturu are munore yo atunori to na mwenda itukumya mantu yonde murio yuto yekire nde kwina barabara yumite machunguru ala kwa Antonio Kiulio na munde yo muroki aturira ko kubyo ntolithara ike yako ko munde no kiesa aturira mbayo au na sale siku aturinga ila kura koito kuromba twiniyetie barabara ni tutesete sana tusumburite winingwa ntumara barabara eu na imbogete mucie na rendo oka mucie iya rimonda ya thiringi 20 ukamatro iya genda kinya mucie nkara ya muthanga thiringi yana kenda yombo kinya mucie tukara thina na mwekoro na ntori kena tumba woka bara yetu tutesete muno batu twetera minda ya antu kuma machongolo manga we aturinga ya kura aroro kuthuri ambayo ende tukwera mwendali ibo ya no tuba ba weta bonge bako manana na ntuthingia bakaomba tutethia mbayo yetu ningucokia ngatho no ntukinya bwa urea ngavana wetu aonanitie na wiru bakurita ngui othai ntuthinde na chumia biili muno kiria karibaba mbayo ni bawite utongoria bobu kuthai miru nibu barenda thirikari ku ntu thirikari ku itena ubaguzi thirikari rarikuo tura apply basari antu kinya mana 5 bataro antu 20 kana 30 bakaiwa ngiri 15 bangi bonde batewa na antu bonde naringiku iko turaitie batu turia kajibanjia nonto batu tutana atukwariria tura inyele tukapisa mwanka tukaurereri nene lakini nonto murungu naratutetheria mutumanto ethingia weya ure mukombosi omiru kanko ira kiti ningwitikia weru bu turambiririe kuona bwendelee kucokia nkatho muno kire MCA wetu Mheshimiwa Mwenda nontu antu baingi bawana itrendo ene Meru County lakini ingucokia mwathani nkatho nontu utibie yotheri no mwanga nyamande ko Rwanda ne kura njonire kau ati barabara na nyiba ba ugumo euru Keripotera Meru TV kumantorene ambayo wandini ya Gembe Central Mbeta Mukiri Onkonja wege mukiri wa Nkonja nontu bwa riboti inu tukathina mbere na ndeto cietu nwarira na mutongori wa kanitha cia Kurino Meru athiritwe bakina mbere kwa kimenageria bunene baraba athiritwe bakina mbere kwa bagitunyana na njira ya maromba bakianageria antu atika bakubarombera indi mbesha bakuthukia kuma mibukoni yago murithi waba newe na riboti ino tongeria bakanisa ibashumirite na kuga ati maromba jatibaterio kwithwa jakire agwa no ciringi kana ndururu nontu bwa kwithwa waewe kiwa gya kurombanagira utheri na ubati kweja na utheri kwene rero binge muno biumirite biorongo pira biote bigasi antu bibete ciembesa kwa bama baweta baeto ng'ombe kwa bange baweta baeto mburi na irorie biu ibyo yurete ntore binge muno bwera Kristo ba Murungu ndi arerekere iroria biu biorongo nuntu ibyo yurete ko ndi rwa Murungu biria bikemenya ayo nto bietetie mbesa kinya twate euro bakamba no manya baita mwankino Kenya na Kenya kwa ure kiroria omenya wetia mbesa wetia mtu wa Murungu mbesa na thina ria itarondo kemenya waita mwankino Kenya na Kenya akiaria kanisene ya Jerusalemu ile ndene ya mwanika ile ya arombaneli nere ina irorie bya Murungu bya birombanaira na antu bakabua ni baugite ati maromba jabati kweja na kwa utheri utilitete kinya nombe aya gani kutubui muntu kutwekani na kuromberwa na yetu mbesa kubati otweke wowe no kuromberwa utheri biri kuteno byo wetwa kana werwa no atia ubati kuromberwa ukethwa kiona kiama ki Murungu Kuruki Bishop Kialia narikitie kuga ati
muntu uria witagie kinyanguku kana mbi oute wa kuma ki murungu ende maromba jau ja kuma nkomene ninkobwera yeto na Yesu baita mwankine okala no eti muntu mbesa onto na kumunta na sindano sira kumunta na sindano tengo yororia edu ngo ya talamu ba mandaitari nani mandaitari ya na kanya kau kuba to turomba na irotheri nikiamaka muru kiora na cia ni waba muru bora na cia ende bantu ko thithia kinyata ke no muntu ora kumunta muntu sina tengo ya kiroria kuni ko kani iroria yeto na Yesu ni ba onoke bebele mwankine wa yo yo nkoma yo sunani na yo rongo na yo kaania ute muntu murugo kaana cia uto sunana no to rongo ha kwao ni kubakanye kurongwa no sunana na kuia uteke zimiga mbele cia kuroria oye butire aswa na bute mbese citi tawa ni kubakanye kuroria bebele mwankine kubakanye kurongwa ba onoke bamenye ngai ligana ite amurungu ere yama na ndia Kristo nabo baumerete na kuga kinyabo ibete twinto mwanya mwanya ke maromba yange mwanya mwanya na bakauga kujira ate maromba jau jatebui no tukinyabo mwabao baitaga into bibi na batebujaga kuma ntorene kiwanja winda etu morimo baete ntomba komeria na utebyo ndare ya ndanda ire o ndere ndarombe na ndarorerua ndona kiama kia murungu mberene nindete ta sibitare cionde manka chogoria tota twengwa toro tusoke akembetere kunde musie ndanda ire ao ndire ndarorerua ao Jerusalem dingiri ndire ndarorerua ndaromberwa ndaora no teke ntunde tunyambi kanambi ni mweti na mwete ntoreta moto na visiki na kanisa ya Makirona Upcom ya kwaswa na ndatu nkoromba uganisha na ntikuora na ndego ya nthigiri ni onda aurere na ndona njara mwathani na mundu yo coke nkatho na linda ore pio na ngo na nikango ito coke nkatho Murithi wa banki ripotera Meru TV ku maja mirigone ya Igembe Mwaneka Igembe North Ibwega arimi na aturi kumana arantere chia wa Kamau buri bethiritu bakinambere kwa bakithetani kuthukanga kwa barabara bakienda ende atongera bao kwa inambere kwa bakibathondekera barabara ino mwendo wa laibuni nawe na riboti ino akari na atumiri ba barabara kuma kwa Kamau etere sentire beka mwanka getimene ibacumiritie kwariria barabara ithuki bakiwa bone ya kabate yanirwe ne atongeria bo bakiwa muno yakaita kaka mbura ibare ya thino tonya na kuma ntore necio ategera njira iji yetu imiake mingi erigete kuthithua na itirigete kuthithua kwa itakuga ne thukangire igitari raja mbuga ria twirigete kuona njira ikithithua na karibwega nigitara kansera ura wetagwa muti igitara kansera muti iro njira chenjawa na tractor tukona ikinjwa ende igitene riri ukena mirana turene maitei ukeya gutegera na reward yonde gutinjire bui no tugwa tumbere maikwa maiga na maiga jetere jenjo iroje na ndino kumenya kinyangare tumba gukurukira ukeya gutegera kume igitherero nino tutona mtogo turingithirie njira bwega ninga angi kajana rejete agidinga ringithia MCA former turingaringithiria kidogo nawe gitara ole athira kuluki barombete atongeria bo balikana no babwithiria barabara ii bakiwa bya kuria byoka byoraira miundene no tubateona njira cio bitoria thokone bikibiki yongo ithina gwita na kinya inya maguru kwire moja kukara jaja kurema batu tutigeria ni ndini tu nyoka mata mweri no tukinya ngari ja mweri mochi kurago kinya na araja ibati ukinya no tubakuya kuthira njira ichenjukire imugu igitarira aja batu tuli akulima ba bega muno nyoke yotegera no kuona imera bya tipi karibu bwega ende mbura ri mone gweta na byo na njira no tutukara menya gukinyithia thokone cietu muno ndene na reward tukathirwo njira cietu umenye batu tukwa itonga tukwa songo na tukumba kurego tiburea ruto akuga turie na tukumba gwita bwega ende burankiro mbakira atongoria tafadhali antubairi mbona bena bindi muno kuringana burango ilia nenya imbona ni antubirutanirite muno so ibaba ile tu na njira ingi ibaba ile tu bravo mbiko bateithia tafadhali barabara ni kirete asara ya uniambikire asara bioni ya kwisi tithatu Reporter Meru TV kuma Kerua na Ribore mbeta wa mwende wa laiboni
Nabo barabethiritwe bakina mbere kwigua bakiriwa mbesha na kumeneria atongoria bara bangi bethiritwe bakina mbere kwigua bakirutagirwo mukano murito inarende bamwe bakari kumanara kaunti ya Tharaka Nithi bethiritwe bakimeneria barabako kana mbethe barabako nenkerwa mbesha kengo kumeneria mujumbe wa mwekuru kaunti ino ya Tharaka Nithi nara ende akari bethiritwe bakiurua batigire kinyiba gutia utongoria bwa ekuru. Mwandiki wetu wa Ndeto Mwambogo na una ripoti ino. Mimi nakuomba Gamba Ng'ombe Squad ikiwa gazeti kama township area ndio wafanyikazi wa huko wapate zile vitu wanataka kule Gamba Ng'ombe. Asante. Kare rĩrĩa girĩra rĩaũmbire kumĩra ntugo ya Njuma kiumia gĩkũrũku taũni-inĩ ya Chuka kagĩta ka Rais William Ruto ariongĩte ndeni ya kaunti ĩno ara gĩkundi gĩa antũ batare bombire kugĩra mũbunge wa Mwekuru Susan Ngugi wa Mwindu akĩbarombera maendeleo kĩrĩ rais ĩrĩombĩte kũmenerua nene ibamwe bakari ba kaunti ĩno. Rĩu nĩ tũrũrĩte mũno no twende gũcokerua atongoria betũ batwĩre gwaga kwĩ atongoria bangĩ tũrurĩte batĩbo bau bathiũrũkaga itumenye barabara umbire kutumanja maire atumire mama kaunti augirirwo na augirirwe ni mbiki ari na dina kana kabenda kuonia munini wa raisi atia ntemukenu muno yontu bora bwakarikire twetete mutongoria wetu na gikeno kinene muno atongoria ni bejira wega muno chogoria baria wega na bataugirwa bari Tharaka bataugirwa ende bakuthiko konge ni bathire baugirwa bakiaraniria na andiki ma Ndeto baugite ende ibajite kumenya kuri na atongoria bari ndeni ya kaunti ino berutaniritie anene kurwa na utongoria bwa Mwekuru ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi kurigwa kana ni utongoria wa mtu muko kunyararwa kana na atengi tu yakatumenye mtu adiaga kana riria ni kana gaka mwari agagatiga cibitari yagetere uria akona kaka yeje no twende kumenya ni mbio yongwa yarire giki kingi na utonire mutongoria wetu mama kaunti augirirwa ni Mwekuru tuonete na maendeleo muno na utwitira wira na gutethia antu ndine mbie tumba kurwa na utongoria bwa Mwekuru turenda batwire atiri kethira muntu muka akajiala kana gaka yeji yake mwana omware tugateja na usibitari ni tukwenda batwire no ntundu eno ti antu baba baugiririe ni ndu egwete atongoria na nti kwaria ngikiraga irati twatuka tukugana kainya twenda kulunga maiteni ni tukugea challenge ntu bwa kundiscriminate ni men in politics koguo ntu bakaja gutusuraga na gutwina inya nikenda tutikarungame bakiuga atongoria baba barirwa na Susan nontu natangachire kurugama giti kia ngavana mwankani wa 2027 na iba gukuthuka guchindwa Mwekuru nontu ari na agwati mbaru baingi kubachinda utemoge kurona mo bati kugirirwa ati nontu ni akwa kenda giti fulani giti kage kirugure kionde na tigete menone tinono riau getumeto kionde muntu wondo kenda gwikarire ekarire ni ni mtu mume ni mtu muka affirmative action ira yejire Kenya ni kenda kabamba kuona gaite ona president wa munde akenda kurungama omde Susan wa Mwindu akenda kurungama kabati kurungama aburu athioke Kenya ngima akirombaga gite aitha Kenya bamunenkere kana barege lakini tekutwika ati nuntu gitege kia kugane akwenda kana ni akwenda kila kingi ona nikagwa ni kwenda nuntu ndi mtu muka mtweke mbud ali tinda tuna right mtu muka na right ya kurungama gite kionde Kenya ngima ara ende baugite magona imaretiire kirima na gutie kuithana kairi kana gukuthukana nontu riri iria maire Susan kubangirwa buraka ugirwa rira rais ari kaunti ino tutabubu tikoneke ringi nontu ona taindira kwari akiega nguru kiuntu kiu no giekarikite na ginesokere ringi untu kuu kungi kiresokere koguo riu ni onte mukenu nontu undu wejo no yari kiega nguru rira mutongoria wa Mwekuru bari kiega nguru na president kairi Susan Ngugi Mwindu augirwa tutakenire ona thai tutebakenu muthiani bakiruta mbito kiri atongoria bantu arume ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi kunenkera utongoria bwa Mwekuru gitiyo amwe na kuria Susan atigetigiria kugura gwaya bura kwenderua ati tuturaga tio twe akatwetikitie itene cia arume kabo tuthomithagia niki bwanda gatwathoma kana twathomithia ana betu bali bekara riko kuruga na kugia twana wero wa mukano amukire riko na kugia twana koguo ndathomithia mwaru akwa ni arungame president Kenya ni arungame governor ni arungame kila kionda kaumba eu ni katugu condemn untu wa agenda katukuga thiini wa Tharaka Nithi county twina governor twina MP twina women rep antu ni bage gitio gia gutiaga antu bangi Tharaka Nithi county
na kaunti hiyo ngejonde Kenya to support yage kuru kato support yage kuru to tika discrimination to tika stigma to leo ko jokena ya tanto baugerera muge ko kia nini me stigma kwenda gutwikira twage kugenda twekunanira tutekunanira ne twamyamba ijin and we have a right kuruga magite konde tukenda susa ngoge move on even if you want to take the presidency seat we na right tamuge kuru yes umagale. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka igamba ng'ombe mbita murimi wa mbogo Bwega murimi wa mbogo nuntu bwari botienu tukathi na mbere na bwatongoria na akari na arantere chianko bwibethiritwe bakiuga baka watambaru otongore bwa gavana Mutuma Mutwethinkia na bakimurombe gutigira ati na gutigira ati kinya nkobo ne gutwekitho municipality na arabethiritwe bakimeneria bunene baraba kurwa na municipality no ya Nkobo. Jeff no tubangirite riboti ino na bwa biashara kuma muchiju munene jwa Nkobo na ndini baumirite na kuga bo ni bakwenda Nkobo ithira ina municipality na kuga ni bakugwata mbaru chateretia ja Nkobo ya municipality na antu bataita ibatige kwairua nontu kinya bakenda na arua gwitana kwa beja kuthimirwa kwa onu boundaries ira baugaira mbikon the physical plan ibakomenya kenda beja bakauga rojo kweje kuona nwe kabeja bakathimirwa the 120 acres cia municipality ira twakurukirie na ara sabaene na chateje nebui na itogwitikaniria no turi antu bataita na kira tutikwenda ni antu bairua baraba kuona bakiraga mantu ya chateje na iketumi batathomere kabate kwenda Nkobo ikura na batu itokwenda ikura. Hapa tumekuja au viongozi hapa wakilisha hao wengine wamebaki, tumekuja kusema kwamba tumekubaliana na chata ambayo imetoka Meru County Assembly. Sisi tumepitisha na tumeandika vilivyo kukubaliana na hii maneno. Na rira tuigwa chata eje ekweja itwetekaniria ni omono na itumithomete tuono to tukuinywa katweje totetheka imantu jau kwa uoni kuunga mkono chateu yombo tutethia community ya Nkobo na biashara bonde bombo faindika imantu jaja ni untu kinyabu gwa timbaru ni atongeria ba makanisa kuma mucine jojo kwita makanisa ni tugwitikania na chateje na ni tukwenda kuga atiri otoria kwa tothomerwa ja number 1 kote mundu gatunywa munda number 2 mandere athithitio ya Nkobo 10 years ago Nkobo ichenjetie muno na kou tweta makanisa itugwitikania na chateje na tafadhali tugetikiria na tukenda twenderua mande ate kubua ya kugiriria Nkobo etambere nkurukini baitete itumika thomba bakugwata tauni eje ithire kietho municipality ni araba kuga rukorwa siwenji ni rwithirite rukiriwa ni antu gukurukira miuine ya ndoje na kinya nkuruki thoko eje ni ithirite ina ruko runene waterborne diseases na ireja nontu water table rojo rwa Nkobo rwitha ruri guru muno kinya kienja kioro wi kinya fiti 10 roji ruturikire barabe na nyomwera septic tanks kidogo kwaura ikaumira igatonya roji na miurone antu beto bakanywa roji rou na ndito baingi ibakwajwa gitarantu jara ndi kwaura ou mirimo ewe iretawa iroji iraingire muno na at the same time roji rou rwachanganyikana na rwatu kunywa rukoro rwatonya ku rukureta kinya heavy metals kwou as a result tukona cancer ni rongerekere muno mirimo empigo ni rongerekere muno na kinya mirimo irego affect itema nontu bakwithira environment yetu ite clean enough na uteutumba kuthithia nontu Nkobo ikariure kari tigana ndi municipality igatutethia batwikire sewer line gutwike rukoro runthe uteruru gutonya rujine ruritana arwagirite angwitikaniria na chateje nontu ukejo tonya thokone rukorura rwi thokone eu ukejo tegana ara maembe jenda irua ikununka akigukununka na nontu gutiona araja ikwe gutina gwa gwikia kwa ndi kuthoma chate ndagwirwa na ndetikaniria nio ndamenya ni utheru bwijite kwija Nkobo na ndauga ibwega ni araba kuga ika igana rimwe 20 nicho chiketha chiketho municipality giutate na baria bethirite bakirega municipality jojo Nkobo exist and 20 acres na ile na boundary
tontu bu ukwaria kithinji ukabunga tonkubu town no guntu mwanya kirai omuriru tonkubu town nonto ate within 120 acres na no document ikuga na bangi baba inge mono kinyakagiri ara matangi ne ja ruji tonkubu town tonto bo antu bari batige kuringa bubusera badikaire imbireo na antumba kwendia taitauni o mapo keja no aria gukenda kuongerwa now county integrated development plan ira andikiro 2015 na kadiria ngo 2035 ne specify tamantu ya jonde na kauga tauni ingi no mwanka ichwiro bakwija gukuria nkubu no nkubu municipality na waundi banki tenenkana era mbesa cia okay municipality chija kwa chiotheri nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam Ibwega Jeff nonto bwa riboti enu na njira enkinyanire kuna bwakari na arante cha mwitumura ibethere tubakina mbere kwegwa baketheta nonto bakuthukanga kwa barabara na ara kinyende bethere tubakina mbere kwa bakirashimithika kamata mwire wa mwendo wago na mwi na kiongo kuntu bakuthukanga kwa barabara nkari tomba kugenda guntuko bakiromba ende barabara cha guntuko kwegwa ikithondekwa kiroria wa Stella no na riboti enu athithie njira na imotea na plus mbera toka matete thando kona neguru mwanka na anjeje murume twende no kurwa kururerwa ko achiomie atuthie no njireje njire ngare mwa kuregera na area ni kiriro na mateta ya kariba nteresia muito muraguku ni wandia bothugucie gatigati gicigo mbunge gia Centrimenti akariba babethirite bakirasimika gwikira mwiri jo mwendo wao gituro bagita kuyuthika kumania na njira iria ciithirite igituika njukie gutuntereiji mbeta wanje ni omwandia gundu ko igweto gweta wakarimene njereze batu erie che twena thene nyingi sana tutenjere kumera ana beto bari ero inyana njirene nonto twiba kamata baju tuko twaba kamata ba kinya njirene baka ero ana njirene nonto njira ni thoki to muntu akwejo ntona nde mware baba akwete twe kamata na geturo nyako muita nyako muike cibitari nyale na accident to akamatera na geturo kweta kiambi batu tutumba ukinyinya mwire kumara yete kuthikwa no tubathe na cianjira na ituthure na guku kirakena kiratulira MCA na MP bond na president na ringiro nyathi mwate jukia atubera ito batuthikire aria bethirite bakimeneria MCA wa Nteregi Ndangrasi muti ya mwanya na kwithira akarite kibare ne agionkaga wakagita kamiaka na miaka baugite gutimo gibethira bakiritirwa Clinton Mwirigi mukario ntori oro mwitithio bikibiki thina iria tukurukira mono ichianjira Ndangrasi mutea tumuringara thimo cietu atitika kwiranga kwariria no tagara toka mate bandu gukumara kunika njeje nonto njira ichithuki arafu kuma uange mwire are go tutegera ora gugwita kaenda akana kombeta wa mosi ndereva mungeria bati atukuria MC wetu mutea Ndangrasi mutea ito na tutegere tulite thina ingi no tuwanjira ta aji tungwa mwire to kamata kuma kilomita 1 kwendekana jubati kugita to muri atire MC wetu MCA to akudure wetu tugitira tha igo tutethia lakini atu tutethia njira chetu ni ithuki dai ugetho wina marigo yaku utomba kuikia thokone ntububu bwigite origia mucii jumwe Nteregi jwithirite juna kiaba gia kuthika mwendo wao na barabara cikethira citi kuoneka cia gwikithiria mwendo uyu wao aria kariba gwetete mathina nkabonjera bethirite bagichemania na Nteregi marito jakwa mbeta Philip Kome okuma area iji ya Karimene ndene ya sublocation ya Mwitomora ndene Gatembe location area ya Karimene no ire nyuma ndene ya location yeje nonto ete barabara intobia toka bikorera goko marigo maembe mabokando kajo korera goko ko matete muntu omukwo
kilomita imwe inteto imwe nthuku muno na twina atongeria betu akuma nterecia murito murago kuni wandi ya botho guchie gatigati gicigo mbunge gia Central ngekuiria ndatori yeto wandi Patrick Wastela Iboyega nuntu bwa riboti enu na njira enkinyanire ku riboti ya Kiebama gwetigia MC wa Gontoko kuinambira kwegwa kirutha untu utigira ati barabara-ini kuinambira kwegwa ikithongamaga. Riboti enu gatukinye muthego mara tukubangirite ugoro bwa munde murithire wa Meru TV nkatho cia mwanya tu nuntu bakuinambira kwa wiki onini ya TV yaku kuraithandiro cia Meru TV ugoro kawithira bambitane Faminas wa Kimathi mwananire wetu wa mathithi ugoro bwa munde ni Jacqueline Makina na mwerekeria wetu ni Phineas ithirwa na utuo bwega.